Fl-1915 l-isptarijiet navali f'Malta kellhom fihom iżjed minn 135,000 pazjent, kemm morda u anke midruba, l-aktar minħabba l-battalji ta' Gallipoli u Salonika. Dan barra li mill-1917 bdew jintbagħtu inqas bastimenti mediċi f'Malta. Fl-istess żmien inħasset il-ħtieġa li jitwaqqaf iċ-ċimiterju navali tal-Karkara fit-triq Santurrocco li ntuża ħafna b'mod speċjali għal dawk li tilfu ħajjithom matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Iċ-ċimiterju li qabel kien tal-Ammiraljat u wara tal-Commonwealth huwa maqsum f'żewġ oqsma tal-Protestanti u tal-Kattoliċi li kellhom entraturi differenti. Hemm 351 qabar tal-Ewwel Gwerra Dinjija u 694 tat-Tieni Gwerra Dinjija, kollha mill-Commonwealth. Fih hemm ukoll 1445 oqbra li mhumiex tal-gwerra u 137 qabar tal-gwerra minn pajjiżi oħra fosthom il-Ġapun. Iċ-ċimiterju huwa miżmum mill-Commonwealth War Graves Commission.